Kapampangan ka? Hindi na sabihan ko. Kalimutan kami. Tama nga ga! Ano pala yun? Nestle. Mga pogi yun eh. Yung Kapampangan, balo mo nung language siya o dialect yun? Dialect. Language yun. Is Kapampangan A language or a dialect? Language. Ano yung paniniwala yun? Basta Kapampangan manyaman. Dialect o dialect yun? Language is Filipino. Dialect tayo kasi, di ba? May kanya-kanya tayo. Kasi apin ko yung gagawin ang language sa Kapampangan. Kanya, language siya o dialect yun? Kaya lagi mo na, sorry. Siyempre, salita tayo kayo. Mano Kapampangan. Paano kasing language ng Sige, Philippines? paglaban mo yan. Okay. Ay, Tagalog yan mo. Sa yung Bicolano, Ilocano. Dialect lang nata. Project Wow. na to. Language ng Philippines. Ninong tinurugi ako yan. Kiyang school, mga yan. Okay. Yapin yung kultura tamo to. Language. Nakalpagsalamat, Lola. Mabalo ng mga language at tinulay ng anak ko. Alibat na angan! Nalagyan mo. Nalagyan mo. Princess! Princess sa umaga, prinsesa sa gabi. Dapat medyo matuwa naman eh. Ninong tinurugi kayo na dialect yun? Mama ako. Ako rin may abalo na dialect yun. Feel na mo! Kaya kalan kaya katamong Pilipino, dapat talaga itin dyan na difference ng dialect ang po ni language. Ang tiro da kaya katamo kantang mag-aral tamo is Filipino is a language, while Kapampangan, Cebuano, Ilocano, Waray, and all the rest are just dialects. That is wrong. Very, very wrong. Para i-differentiate tayo ang dialect ang po ng language, kailangan tayo nga balo na ng mutual intelligibility. Sagli ba? San kaya para kayo ha? It is a concept in linguistics where speakers of different but related language varieties can readily understand each other without prior familiarity or special effort. Ito yung sabi ni Wikipedia. Chuka script ita. Special effort ka no par, magiramdam ko par. Physical education is an integral part of the educational program. May balan. Kakomplikado na ata. O sige, let's break it down! Mutual, buri na sabyan, both parties. Intelligibility, manibatan niya king word, intelligible. Buri na sabyan, capable of understanding. So, mutual intelligibility means, in Kapampangan, may kaintindi kayo. Ay, kaya dyan. Ayaw mo na, hindi kaintindi kayo. Ano yung intelligibility? Intelligibility. No may kaintindi lang Kapampangan king salita, buri na sabyan, pati rin king forma. This video is brought to you by Wear Kapampangan. Susunod nilang ni Reng, t-shirts, Oy, chaya. Sa tigbarin, ang mo tabalo yung makanano yung lakwa. Ngeni, gamitan tayo in mutual NTBT. Mutual Intelligibility. Kagaling nyo talaga. in gelatin. Ingele na TBT. Emay na mo, buset. O sige, MI na mo banta, differentiate tayo in language ang point dialect. Darling, may kalimutan appointment na po ito 6 p.m. shark. Kitang malapit daw terminal. Kitang malutong building ka rin. Mukha rin mo na. Excited na ako. Nasulit ko. In this situation, clear na atin lang mutual intelligibility kasi may kaintindi. Thus, they're using the same language. Interrelativity. Malapit eh! O hindi naman, Albania. Baby, may kalimutan appointment na po ito Kitang malutong building. Ano p***a? Minumura mo ko? Na mo! Tara mo! Ka rin! Babe! Huwag ganyan, babe! Babe! Any itin dyan ng babae tang lalaki. Bala na, anyang sinabi na yung pota, managkasya. Wari king Tagalog, yung pota pa nagkasya. Kaya katamo Kapampangan, pota is later. Anak Anak later. Since one person in the conversation did not understand the other, mawawala itong mutual intelligibility or itong mutual understanding daw. Buri mong sabihan, elam ni kaintindi. Alila! Ing Tagalog ang po Kapampangan, ela pareho. Alila! Separate lang language. Makantaya mo, naliwani maya. O sagli. Bayo kayo mipateken, nano yan mo yung dialect. Dialect. Vernacular! Wow, ito. Dialect! Kota mag-vlog ka, banta mas social ka, sabihan mo dialect. O kaya gege ko. Dialect! Ali, dialect ito. Ali, ay. A dialect is a version of a certain language. Kaya katamo kaya di Pampanga, marakal na versions in Kapampangan. At akita mo ini, king kaya katamong diction or word use. Pare. At kalod. Kailangan ko mausang ambulansya. Uy, ko in Jordan, niya kaya tiyang aso. Ako rin niya meket. Kitang ngarap ng bali di Darren Judy. Uy, tatanong rin itang malagudang anak. Niya kaya tiyak kitang pindang pudel. Alimuteng kukutang kuno ka rin niya king katawan meket. No ko niya meket. O, mangutang kasing masalisid, di paning mayap. Hey, Ojo!
Ano nyo ba din t-shirt yung kasanting da? Ay, wama na yun la talaga Reni. Seli mila Reni, keng where Kapampangan. Where Kapampangan? Where is Where Kapampangan? Dakala branch atin laking New Point, Petron Pandan, Robinson Star Mills, ang Marky Mall. Marky Mall, ba't ko ba ka rin sinali kung with the local t-shirt available in black, red, maroon, and navy blue, and of course this limited edition white with glitched T3D only for $4.99 with the local Where Kapampangan. Masanting ya! Nasali na kayo, bantaman na yun kayo. Masanting ya! Ay ta, gang taga Angeles ya, o taga Sasmalaro Misasabi, may kaintindi lang pa rin kasi Kapampangan niya pa rin, may aliwala mo dialect. Atin lang mutual intelligibility despite some obvious differences. Burinas sabyan, mi kaintindila pa rin. Aliwaya itang word. Aliwaya itang salita, gang aliwaya lugar, basta may kaintindi la, meto niyang language Yan ang naman dita, pero pang meaning. miyaliwala mong dialect. Uning pingayot ni. Pare, ngayon. Kinet ni. Ah! O Reni pa, may aliwang examples pa. Ingaya sa ako, Tagaya Lubao. Shout out, mami. Ken Lubao, patses sinabi dang puto, inga man naman data mo maputi mong puto. Pero Ken Angeles, patses sinabi mong puto, gara-garang klaseng Coco Jam, Spanish bread, Spanish pearl, mamon tostado, French bread, putok. Mulawin. Gana-gana, mulawin. Balita ko karing aliwa, ingaw sa daging single, inangit. Wow. Ni. Wow. Kani Angeles, makanini. King Florida Blanca naman, makantini. Kenny, ausan me, kay ba't tingaliwa, kulaitan me. Asan versus ulam. Anya siguro, ring aliwa, magtakala ko tang dananing stew. May palares o may lapares. Pareho lang pong stew rin. Stew la po rin. Depende mo nung ori ka Mela Paris. Nung ori ka Nung lugar. Nung ori ka may pato. Parulang ya karela, kaya bali may flat ne. Parugang ne. Parugang, wa. Kaya? Menga pagirot o kaya mengas dan. So, itang 50, ang pang 50. Aliwa na yata yun. Aliwa ito. At mo kailangan i-differentiate tayo ni. O syempre, patsayang Kapampangan, abalo mong language. You get to have a deeper appreciation of it. We get to know na aliya mo kabud offshoot or a dialect of Tagalog, which is a different language entirely, yan yung in-explain niya. Kapampangan has its own history, ating yung sarili ng kulitan script. Yung kwento. Ating yung kwento, ating yung sariling grammar rules, sentence structure, etc. Anyapin, ing masanting agawan, ing manayon agawan, ipasa tayo karing anak tamo. Karing alungin na rasyon, karing tutuki pa. Kasi kung toro papasa tayong lingwahe tamo, papasa tayo rin kultura tamo. Papasok tayong identity tamo as Kapampangan. Nung mawala ya ing language sa Kapampangan, mawala ya ing Kapampangan. Yaman manag kasing Kapampangan. Tani Okay, Chaya, yari na po yung video me. If you like this video, share ya, mag-comment kayo. And special thanks kay kaming guest ngayon ni Miss Via Felicitas. Dahil salamat for hosting this video. Tina pong ba yung team ngayon nung team Celine kayo or team Nika, malyari kayo rin mag-team Rhea. Pasalamat kami King Where Kapampangan, King kaya kaming shirts, and for sponsoring this video! Thank you very much for sponsoring this video, Where Kapampangan. Dahil mo rin salamat kay Sino Ban Sing Sing, ang po kong Ray J. Maniago for helping us come up with the script and the concept of this video. Importante kayan, managkas kayo, kayang Kapampangan. Yung mo kaling wantang appointment na po tane? 6 p.m. A dialect is just a version of a language. Nangiyabalo, tanig biya ko with the local. Oh yeah. Oh yan, good. Oh, yan. Kuha na. Segue niya ata. 3, 2, 1, and... Oh, yan, sigla. Okay, rolling. 3, 2, 1, action! Pare. Oh, nanalog ka payaw sana. Kailangan mo mausang bulan siya. Ikon Jordan may kinis siya. May kayat siya, minsan pa.